USUKA Bokole Regional Aruatum Pen Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma Ami Phike Kai. KSA Bokatan District Committee Tumpen Drugs Saputak Cherok Toga Mai Kangni. Hamran DAO Asai Hempen PM Kisana Putak Rarapan Kapachinia Lamthe Kejai. Kardom catching hon Birtagala Radona Pansitami Nilisa Majuli Bepi Nona Jita Birtang Tonpen. Det piadang along hormu hartar anam kiso sining long le kipokai pen kidukela araratum kisum kachachak nang penang andolo. Bangso hormu hartar anam kiso pen ki pajum ponji aphan sai kedeng pon thektere putak. Ningki pung chepaklang ponsi USUKA mate Usuka Volongkomaji Regional Committee pen pini Volongkomaji Rong Supialong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma la pen Food and Civil Supply Minister Ranjit Das Amepi kekai Lason si det piadang along hormu hortar anam kiso alama bangke langdang lo pulote siningar lukrakan pinlo kiduk det ara raphana bangke sang han ka chonamje aphan anta pennang anaki sumdo Bangso jok USUKA asong atumehin pen matha ponsi bangso hormu hortar anam ke pajum ponje aphan pura Volongkomaji mate bokolia long kachesong padoponlo bangso kachesong ahut Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma go back Ranjit Das go back ko hangsar langpo Bangso ahut CM Sarma pen Ranjit Das amepi setame ke kaya sai dengpon Bangso kache song pon ahut kaning je pon ke bangjilang arni hormu hortar anam ke pajum pon je phan thangna dasai dengpon pe pulote democratic arona tengpen ingtang rak kache song padoji kache song pon ahut soluk sodak dokok pulote BJP a sarkar atumsi adai che enangji pusi USUKA tiripia maya maipu bibison teron pen pherang ke thengno pangdak pon আজি আমি সন্মিলিত কাৰ্বি আংলং জিলা ছাত্ৰ পৰিষদ সমুকৈ উচুকা বুকুলিয়া আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত আজি বুকুলিয়া নগৰত আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু খাদ্য আৰু সামৰিক যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ পুতলিকা আমি ডাক তুলিছোঁ অনাগত দিনবোৰত যদি আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলে কোনো ব্যৱস্থা নলয় তেতিয়াহ'লে গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে আগন্তুক দিনত আমি জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম আৰু সম্পূৰ্ণ জগৰীয়া হ'ব এই সাহসীয় বিজেপি চৰকাৰে Khabar ke hapen Harsing Rongpi Karbi Anglong live Lakhain ko resi Borjan constituency angkang kiramtang pai ni phaitre sirkep hidipia hithialong Karbi Students Association pen kachepatir piponalong MET Foundation Rehabilitation Center atum cherap chetodunsi drugs horla pen HIV phuthak cherok toga mai ke padopon KSA BDC amaipu Raju Ingleng pen kachapahem phupona mayalong kongchun bang desoi teron pensi aluhi pachini ponlo bangso cherok toga mayalong aluhi man pen SDB wo phongkro kachetong donalong hidipia habar rat cyclem bang sing timung MET Foundation Authority Biswajit Singh peer motivator Rahul Kashyap service provider Sahil Sonar la pen penangan ke thei giding atum chetong don KSA Bogajan District Committee amaipu Raju Ingleng pen pherang ke thingno kaning je ponke HDP Borjan chotkalisi Karbi Anglong angkangpi doan awi kimia phan hor drugs la pen rakia son an kapachere toypen mesen akai ki pikang tunga phansi kabor ipon athe latumsi mo Karbia khe phan nangke ja ponjia tumlo puta nang pachini don Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong live Kedamtang apor ahut PM Kisan abaha phan loka chojok donalong KYC Aadhaar card penchenglo penangan kechok chejok tangka kelong dun de tum penangdo nasibang so phuthak rar phan klar dagalam theka pachini je phan pura DAO kapin khara tengpen nihang kramsa hinpen pherangkya mai padopon Pherangkya mayalong DAO pin khat ponsi nihang kramsa hinpen ke than pona tengke kedamtang apor ahut online portal kavedera job offline form arni kang them pangrom pen arni kang sam di phupali ramsi puthot di phupen Guwahati ponthuji laso ofisi Delhian kelo thua porsi ke chok cheke chelangdun long pammi meden laso jok ke ong dong atum ke long do dia phaisi ong monaglo monta non Indian government pen ke mesen na pen ki joy ke abar saira phan panongsi online portal ingpu ponlo laso jok non ke joy ke pen direct authority department of Hansi pi detlo dak agriculture department along penamasi pachok pon unlo puta pherang ke thengno ningje pon
aprang ke klemik bom lo la na den pen da Aadhaar seeding pen long latent seeding la pen IKYC penang ana ke tora ke chok chi du ko la sila so puta non abang ke aprang man da direct nili tum phan kosan lama portal line pu pen si nili tum thap long pugali mane da pen indirectly nili tum district nodal officer dang nili tum ko anma ke thap ke claim long la so record bang ako ani gang sambaji po prang ten nili tum difu luna ko dipu pen si ako compile kori si SBS pangrum pen si ako Guwahati lututu Guwahati pen ako attack Guwahati sor bang ha attack Delhi si lututu tala si penang an apol pen ka se donon thek ma mane penang an katura do ko Jongsi Aadhaar seeding ke chok che KYC ke chok che dokok pulote direct methang jongjong pen CSC long damsi methang ama che pachok dam nangpo lapen that land seeding abang ke department along dam pen land pata registration ID Aadhaar along nang krong dun pen department atum si land seeding abang pachok pon pusi district agriculture officer mate DAO asa hempen pachini ponthu ni jong se aprang pen Aadhaar seeding ke chok che IKYC chok che latu bang direct nono bang ke government tum hadak kon se order nang thudak lo je CSC tum long dam nang po CSC tum long dam pen hadak la tum Aadhaar seeding pu claim am pachok milo la pen Aadhaar pen IKYC ba la paini as ton bang hadak claim amithang jungjung dam si pechok dam milo la pen baki bang ke land seeding pu bang ke dak dili tum department along le pata abang nang thon nang po la pen Aadhaar card now take te halai registration ID bang nil tum han la Aadhaar lo nang tong lo nang Hamran pen Daniel hi Karbiang long live Nili constituency ke parlo Koilamati pen kahilo kilometer krehini sose number arnam rupat picnic spot halongta non barla arni ang tangke so porhut lang nang ka chinglu pen danglok kichu ikelang phan armu chimiro ne pin se thek pon long Moni ratum pirthe ke bangke e phong vera phanchon lapen pirthe dotti ka hut kai ke ta ning karong lapen ning ke chapang sam thekhen lo okpra na phanta akimi lason sei non malom langroi langjeng along kijui ke lang phan penang atum aning ke hangdu lason sei number arnam rupat picnic spot along ki isi kijui meme lapen kelang meme adim do Chinglu chingthia dim lapen kichu kijunja phan chotun chodang adim ta misendo lapen arni leso an part arve lejang seta bike gari motor adung an pale damon bangso arnam rupat alang royalong non malom kichu ikelang araratum ning kache parong pen kichu kijun pen danglo langroi kelang aning kache parong araratum kai kia mat seta me kludun e bangso adimalong non amat bangso alang royalong kichu ikelang adimaklong kepang thirjia phan pura kachepari denga phan committee ke sengpon abelang posi inut rat cyclem bangphu jakob phangchol pen ari sang hotum ningjepon bangso arnam rupat picnic spot along Karbiang long autonomous council hin pen RDP ponra tourism asai ka me hin pen ason kijui kelang adim selam pon asonte rara phan la pen tebok het arara tuma phan ali doji tela munit ki ong nai peneng bong ma tuning lomben Pining masih peneng pen de chana to ladak committee de ma non ma komite ada nang tax kan ma kan kan lah nut angkilom penen ni nang de en lah tenang to mahin pen autonomous council kan tu dokui de ni tu mahen pengen chunuri lah pulau sa tu yang se CM sa tu hasil penyong se ni tu phan lah so KPW di phan yang se ni tu phan awar saya nang pi kote dak anen priyo somar tu tamnya dak mana isi Cacing tu dulu nawar saya bukan jadi peneda hotel peneda sampon lagi lasono kita me subidun longko lasono saya awal saya nak pilote atau saya ni tumninga rong lo pen borhini bang lalu je bor po jagat bang ke apang ke muni tum cini sita nona bang ke jong si lahai awal saya long si nang pilo lepung te dang ni tum nambora pe nambora men pu bang ta ansu se mana cithang pu Koilamati pen Samson ingti Karbiang long live Ini prime time aberta kila ponse kanton ilo